Chung Chungs television janabam mugoita tonurwe asai banchat bu janglu na chanai banja nai Thursday tong kabisumi cham the Tamenglong Times ji cham tong kabisumi cham megoi nakang pain alone the Tamenglong Times ko kumni hilabome Ministry of Home Affairs tong duan bangko dulanai Delhi ko Kuki Naga katni maitai MLA nun meeting kariu kantai Tamenglong Forest Division Khatni District Administration Tamenglong Re Rainforest Club Tamenglong Kariungna Dulanai Consultative Workshop on Protection of Migratory Bird Armor Falcon Kuipuina Tuna UBC Tuang Whole Tamenglong Headquarter Ko Tatkai Kante Manipur Chief Minister N. Biren Singh Rui Dulanai signed out Committee 2 State Tuang Economic Loan Hai 2023 Le 2024 Tuang Kidapu Ko 2024 Ko Economic Growth Hai 18% growth nai to maite Dulanai Khong Kathum Kaipuizang ko Kaksing District Tuang Kongnang Mai Phangba to my area ko UCO Bank Kok Dai Maigan Kadre Lusukante Bu Khadaw Hai Iran Roi Israel ta attack sugang the kuma Israel Roi Iran ta khangdat khang hai ready suthe tuna Prime Minister Benjamin Netanyahu Roi sakante Israel Rina Palestinian Gaza mainun kang humanitarian aid hai thingba mitai US Roi Israel kang military aid ni thidatlakhe tuna US State Department Roi sakante Asai dak hai North Korea kani South Korea kanti kanai hai tension imbu ku bamai India hai smartphone kasem mai tuang center sunabam the kuma kandi ka goi kho hai made in India phone Roi jinlik patpuni the tuna Prime Minister Narendra Modi Roi sakante Di samkone kum ni hilawame tatkamai 2006 kum primary oza 1423 lakang Manipur tuang education rina titai palo kan mai thelaina viva vox ngan kulo tiki kada lo kan mai nun tairi asai lon rui kham mai suna kaniu tuang se tikulo dat nuwe kaganting sang na election sudat makna guangba mai Manipur tuang autonomous district council election hai katum mai lungko tatkai tho tuna Hill Areas Committee Manipur Legislative Assembly rina sapakante Central Government tuang employee nun khang Diwali kaipat suna dearness allowance hai 3% tiku khang asai hai bam kan mai unit cabinet rina dadin lakante Karnataka tuang local mosque ko sarai kanai ri kutna Hindu tuang slogan Jai Sri Ram kaukante India kapum ko parliamentary election katni state assembly election nun hai kagan akanna ko tatkai khang BJP led NDA government rina ranna tatkai ba mai thekti hai lathau mage tuna Kerala legislative assembly rina tatkamai 10 October nun ti hai ladin lalokante Dolanai Delhi khorui Bengaluru samtat ba mai akasa air ko bom nai the tuna satena Delhi thang samhan tadat kante India tong President Draupadi Murmu khang Algeria tong Sidi Abdallah Science and Technology Pole University rina honorary doctorate in political science tilokante Jammu and Kashmir khang statehood tilok mamaita pian makmai indauna mi UT tong government ko Minister Bamla Lakhe tiki National Conference tong government ti hai outside support tina bampuni tuna Jammu and Kashmir tong Congress Chief Tariq Hamid Kararwi sapat kante Dolanung New Delhi ko Manipur tong MLA nunta Union Home Ministry rina langmai maitin koktai Muslim ta tigazaw makna Kuki maitai ka ni Naga MLA nunta na kauna maitin kante Tamil Nadu tuang Chennai ko tinriuran mayri duitum tina trainless bus service nun ntakbamte school le college nun bangbamte katni tatkatlu may impaina renrana bamte Dolanai One Direction tuang former member Liam James Payne katingkum tamnuna akat tangna makante Di samkone kum nilawame tatkamai 2006 kum primary oza 1423 lakang Manipur tuang education rina titai palo kan mai thelaina viva vox ngan kulo tiki kada lo kan mai nun tairi asai lon rui kham mai suna kaniu tuang se tikulo dat nuwe kham mai suna asai jan ting nei lamni thaisam loko asai jam chang mai 28 degree to 18 degree Celsius naimik rina 5:16 am to 4:48 pm gan ko mong gan gai kalan sek ting prai puni jimang mong rai nai puni asai kan suna tho kabi sumi cham karon loyerte zawnaba magoita tongkute